तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि आरो कबिन बर' बिथाङा टेंगाजार प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि होननानै सिनायथि लानानै जयेन जाहैदों। दा बिथांमोना बेबायदि सिनायथि लानानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनाया एकदम नंखाय। सुक्लाय सेरफां ब्लक बिपिएफ आरो बिटिआर निउज डिजिटेल होननाय मोननै खौरां बिजोङाव जोङो मोनसे रादाब मोनदों। बे रादाबानो जाहैबाय जे टेंगाजार ओनसोलनि मतिराम बसुमतारी आरो कबिन बर' बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैदों। दा बिथांमोना जयेन जाहैनाय समाव मतिराम बसुमतारी बिथाङा तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि आरो कबिन बर' बिथाङा टेंगाजार प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि होननानै सिनायथि लानानै जयेन जाहैदों। दा बिथांमोना बेबायदि सिनायथि लानानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनाया एकदम नंखाय। खारन बिथांमोना दिनैसिमहालागै जों इउपिपिएल दोलोनि जेबो माने बिबानाव गैया। खारन जों दिनै टेंगाजार हिसाबै जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों खामानि मावबाय थादों। बे खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ मोजाङै सिनायो। बिथांमोना हयथ' गुबुन सिगाङाव मायबाफोर दोलोआव दङब्ला मिथिया, खिन्थु दिनैनि समाव बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जेबो बिबान गैया बा इउपिपिएल दोलोनि जानानै जेबो खामानि मावाखै। बिथांमोना जा सिनायथिखौ लानानै गणेश कछारी बिथांनि न'खराव बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैदों, बियो नंखाय बाथ्रा आरो बेखौ जों सोंखारियो। बिथांमोना जयेन जाहैदों, बेयाव जों बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि बिबानाव दङ होननानै माने सिनायथि लानानै जयेन जाहैनायाव जों बिथांमोनखौ बिथांमोननि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ सोंखारिदों। नमस्कार, मैं पोनप्रथमे आपनालोक मिडियाक मैं स्वागतम जानाइছোঁ। যোৱাকালি যিখিনি বিপিএফত জইনিং দুজন ব্যক্তি জইনিং কৰিলে, তেখেত হ'ল কবিন বড়ো আৰু তেখেত আৰু এজন কি নাম আছিলে মতিৰাম বসুমতাৰী। তেখেতসকলে যি বুলি ভুৱা হেৰি কৰিবলৈ জইনিং হৈছে। মতিৰাম বসুমতাৰীয়ে কৈছে কি জিলাৰ তেখেতে এজন উপসভাপতি বুলি নিজকে কৈ লৈ পেলাই মানে তেখেতে মানে বিপিএফ দলত জইনিং হৈছে। আৰু লগতে তেখেত কবিন বড়ো তেখেতে আমাৰ টেঙাজাৰ প্ৰাইমাৰীৰ নিজকে মানে সম্পাদকৰ পৰিচয় দি পেলাই তেখেতে বিপিএফ দলত যোগদান হৈছে। এইটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। আজিৰ তাৰিখত তেখেতে কোনো মানে আমাৰ লগত আমিতো আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ কোনো জড়িত নাই। আগতে কিবা এটা আছিলে যদিও এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ইনএক্টিভ হৈ আছে, মানে একো কামত মানে পাৰ্টিত মানে কোনো জড়িতই নাই। তেখেতে মানে মিছাকৈ মানে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা মানে মন্তব্য দি পেলাই তেখেতে বিপিএফত জইনিং হৈছে। নিজকে মানে টেঙাজাৰ প্ৰাইমাৰীৰ সম্পাদক বুলি চিনাকি দি পেলাই আমাৰ বিপিএফত যোগদান হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা কামৰ পৰা তেখেতসকলে যদি আমাক তেনেকুৱা হেৰি কোনো ধৰণৰ ব্লেম মানে অভিযোগ জাপি নিদিয়ে। তেখেতসকলে জইনিং কৰিছে, এইটো আমাৰ ক'ব লগা একো কথা নাই। তেখেতে জইনিং হৈছে কৰক, কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ কামটো কৰক। কিন্তু তেনেকুৱা মিছা অপবাদ বা মিছা কথা কৈ পেলাই তেখেতসকলে তেনেকুৱা জইনিং আৰু নিজকে মানে উঠাই লৈ পেলাই জইনিং লোৱাটো আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতসকলক। এইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ।